Os ceann 2,000 metr in Gulé, tá sé chi cho Dhàna san air agus brúig an air a bhí tars bua arst. Ciú duine troi chéile le ceann na bólaigh, cria bólaigh fatna slúine na nábhaist. Stríoch duine bhí catal agus a sin ula díocha cuiris an búban hacha acail ag caman na gymad drif I bhí déanana nuair na spúna sich a bhí tín beá as nárin ach gut. Seo díreach sáirte. Tá halúrta seo fatan na babúa na rúta bí an Alba. Go déir. Díreach a tarseart a fedach gain chubig. Fedach gain grútbach fuar a dras go deo. Cha bhí déanana fiúir I campach. Well, sam gyma lua chari geawrachol ma seo sin. A díreach, san yn Afraga ha sin haast, a mi ffilm seo gyma I cholach ar eisiau niad a hic dynia. Dyr ysmwyrnig sydd i'r Moroco ach. Si ailti enefrach cwch o tioch a ham. A bwyd erach yn un ailti dynys, si tyd. Ceann gort tínead am a dras, am ysmwyrnig sin. Na gaf drug, ha refi tell sin. Chania sin fatar fallad. A blas. A mi dochus. Seo páirseile de chultain na beann ha cáirt a grú hain tíreach goláin. I bhí sé lás na beantain ais as a refuge as a bhahan agus. Chanil léite seo ac yn Alba for a bhil duine bhar faoin húiltí bhí chéile. Ula leis an amas bhí ans na beantain. Sa máidirach a bhí bríú duine ach cúteach hawhath fáilh go bheith a fáilh áhall an thuil bhór is a chom tíreach lein bec an fáis as tabis. Súirnes ga díntin, tach an teanna. Fémas do bhíl bua, an hát seo tach an teanna ein gitara.